Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da pričam malo o snimanju glasa. Snimanje glasa za mene kao i za većinu ljudi koji se bave kreiranjem muzike predstavlja jedno od, verujem, najkomplikovanijih radnji iz razloga zato što svaki glas je potrebno podesiti na drugačiji način, svaki glas je potrebno prilagoditi kompoziciji, odnosno kompoziciju je potrebno prilagoditi glasu i tako dalje. Neću puno komplikovati u ovom videu, a ja ću pokušati da im objasnim na najjednostavniji način, da sve oni koji tek počinju da snimaju i muziku i glas i sve ostalo, i za one koji se već pomalo i razumeju sam sistem kreiranja muzike u FL Studio. U ovom videu ćemo konkretno pričati o opremi koja vam je potrebna za snimanje glasa, kako tu opremu ispovezivati, kako podesiti FL Studio i kako snimiti. Vodit ćemo računa da radimo u Edisonu. Pokazujem šta je Edison i kako se koristi, a nemojte da se brinete odmah na početku da nemate pojma o čemu pričam. Znači sve će vam biti jasno na kraju ovog videa. Vjerujem da će svako od vas koji gleda ovaj video biti u mogućnosti da snimi svoj glas u FL Studio. Da li je FL Studio najbolji program za snimanje glasa? Definitivno ne. U budućnosti se nadamo da će se to malo popraviti, ali u FL Studio može da snimite glas i da on zvuči apsolutno perfektno. Prvo pitanje koje se postavlja jeste šta vam treba od opreme za snimanje glasa u FL Studio. Šta ja koristim? Imam studijski mikrofon koji se nalazi ovdje iza mene, evo vidite ga ovdje otprilike. Pored toga koristim pop filtere, to su ovaj filter ovdje otprilike i ovaj filter ovdje. Oni mi služe u suštini da mi onemoguće da mi vazduh udara u membranu samog mikrofona i da mi stvara te neke nepotrebne tonove. Pored toga koristim i ovo kućište od samog mikrofona, kao što vidite ovo oko mikrofona, sve ovo to je to kućište koje je obloženo sa materijalom za izolaciju zvuka. Ukoliko nemate kućni studio u kom možete da izolujete zvuk, da nema odbijanja zvuka od zidova, onda ja preporučujem da koristite to. A šta vam je dalje potrebno? Potrebni su vam kablovi, odnosno kablovi koji povezuju mikrofon sa vašim audio interfejsom. Znači potreban vam je i audio interfejs. Vodite računa da vaš audio interfejs ima napajanje 48 W. Zašto to služi? Služi da bi dali napajanje samom mikrofonu, jer bez toga ne možete koristiti studijski mikrofon. Možete koristiti dinamički mikrofon, kao što ja koristim ovaj, kao što ću ja koristiti ovaj u ovom videu isto. U suštini ovo je obični Sennheiser mikrofon, samo što me stavio ovaj sunđer na vrh da mi ne stvara one popove takozvane. I pored toga potrebno da imate naravno kablove da povezujete vaš audio interfejs sa vašim računarom, a u samom računaru je potrebno da imate neki program koji ćete koristiti za snimanje zvuka. Šta treba da podesimo prvo prilikom početka kreiranja zvuka? Kao što sam rekao, mora da uključite napajanje za sam mikrofon ukoliko snimate studijskim, odnosno kondenzatorskim mikrofonom. Sljedeća stvar, mora da podesite jačinu samoga mikrofona u audio interfejsu. Evo ja ću uzeti moj telefon pa ćemo otprilike pokazati kako izgleda moj audio interfejs. Mada mislim da imate jedan video gdje sam pričao o mom kućnom studiju. Taj video snimam otprilike nekih pre 2-3 godine, možda i više, tako da je dosta stvari se izmenilo u mom studiju, ali možda koristite taj video da otprilike imate neku ideju šta vam je potrebno, minimalno potrebno za snimanje vašeg zvuka, odnosno vaše kompozicije. Ja ću vam pokazati, konkretno uzet ću moj telefon i snimit ću malo da vidite moj audio interfejs, dok budem pričao o tome. Znači, ovo je moj audio interfejs. Ovo mi je ovdje ulaz za sam mikrofon, a ovo mi je ovdje ulaz za moju klavijaturu koja se nalazi ovdje pored mene. Mikrofon je povezan na kanal 1, znači ovdje ga kontrolišem sa ovim potenciometrom. Mora da vodim račun da mi potenciometar nije podešen na maksimalnu jačinu, a isto tako da mi nije podešen na minimalnu jačinu. Tako da za ovaj audio interfejs, otprilike ovo je neka jačina mikrofona koja treba da stoji,
Znači, zavisno od interfejsa koji vi koristite, treba da podesite jačinu. I vodite računa da imate napajanje samog mikrofona. Znači, meni u ovom slučaju ova ovdje, ovo svetlo svetli kad mi je napajanje uključeno. Provjerite vaš mikrofon. Ukoliko imate klip na samom audio interfejsu, to znači ukoliko meni u ovom slučaju pocrveni taj klip, znači da u suštini mi je prejako, jačina mikrofona mi je podešena previše. Evo ja ću podesiti skroz desno pa ću pokazati kako to otprilike zvuči. Evo vidite kako se pojavljuje ovaj crveno svetlo, znači da mi je preglasno i u suštini u većini slučajeva mi je bitnije, odnosno bolje da imate jačinu mikrofona spušteno malo niže, odnosno da im je utišen malo mikrofon, zato što možemo da ga podesimo u samom programu glas, da ga pojačamo. Ali ukoliko imate klipove, odnosno ono da vam u suštini probija mikrofon, kao kad se nalazi za nekim svirkama, u tom slučaju ne možemo da popravimo i moramo sve iz početka. Znači, ukoliko ste na granici da vam mikrofon klipuje, odnosno probija, utišajte ga malo niže jer možemo to da popravimo. Šta nam je dalje? Ajde da se bacimo na naš FL Studio. FL Studio, ja sam u suštini otvorio novi projekat. Šta treba da podesimo u samom FL Studio? Prvo u FL Studio idemo na opcije, idemo na Audio Settings i u Audio Settingsu, znači ovdje imamo neka podešavanja, sad zavisi koje vam je otvoreno. U suštini Audio Settings vam se nalazi ovdje. Vodimo računa da nam je device jedno od ovih. Ja u ovom slučaju koristim najčešće kad ja snimam svoj glas, a i za ovaj video mi je bitno da mi bude na FL Studio ASIO. ASIO je u suštini univerzalni driver za povezivanje vašeg računara, recimo i vašeg audio interfejsa. Ja mogu da koristim još i driver koji mi je instaliran za samu moju zvučnu karticu ovdje, ali u ovom slučaju ću koristiti FL Studio ili mogu da koristim ASIO for all, ali evo ostavit ćemo na FL Studio. Šta je dalje potrebno? Potrebno vam je da vam je buffer length što niže. Zašto? Zato što u suštini da nemate onih kašnjenja u samom prilikom snimanja glasa. Imamo input, output, meni je sve na Behringeru UMC 202 HD. To je moj audio interfejs. Možemo da podesimo još ukoliko imamo neke druge ulaze za mikrofon, ali ja koristim ovaj za ulaz i za izlaz. Kada smo to sve podesili, moramo da podesimo i naš FL Studio za rad za snimanje glasa. Znači kako to podešavamo? Idemo u našu miksetu, odredimo u kom kanalu ćemo snimati glas. Evo recimo ja ću snimati glas u kanalu, meni je bitno da bude mi u kanalu 11. Uradit ćemo neki separator, ovdje ćemo dodati recimo voice out, promijenit ćemo boju, uradit ćemo još jedan separator, promijenit ćemo ime i naziv, voice in, promijenit ćemo boju. Ovdje ćemo, vidjet ćete u budućnosti da dodajemo naše efekte i da ispovezujemo sve ovo. Šta mi je bitno? Bitno mi je da uradim voice in, znači tu ćemo snimati glas sa mikrofona, voice out, u suštini bitno mi je da mi ovaj ide voice out, mislim nebitno, ovako ja podešavam za svoje snimanje, bitno mi je da mi on ide u moj master, a ovaj voice in da mi ne ide u master, nego da mi ide u moj voice in. Tako da, znači, gdje ću snimati, slat će mi ga u ovaj kanal, a ovaj kanal će mi slati u master kanal.
Da li je to bitno trenutno za vas? Ne, vi ne morate ovo da podešavate, ali meni je ovako lakše, zašto ću pokazati u mom narednom videu kako podešavamo neke efekte i zbog toga mi je ovo veoma bitno. Sljedeća stvar, kad smo izabrali u kom kanalu ćemo da snimamo, recimo u kanalu 11. Prvo moramo da podesimo, da kažemo FL Studio da mi snima iz jednog od kanala. Pokazao sam vam malo pre moj audio interfejs da ima dva ulaza. Ulaz 1 znam da mi je mikrofon, ulaz 2 znam da mi je klavijatura. To ja znam zbog mog audio interfejsa. Vi ukoliko povežete mikrofon, recimo ukoliko imate 5 ulaza, ukoliko povežete mikrofon na 5. ulaz, morate da izaberete ovdje, znači u kom vam se ulazu nalazi sam mikrofon. Znači konkretno, evo vidite, meni je ulaz u mikrofon 11. Utišat ću ovdje da mi ne ide dupli glas. Šta mi je sljedeće? Sljedeće ću ubacit ću Edison. Edison mi je plugin. Imate moj video gdje smo pričali o pluginovima, kako se koristi, kako se podešava. Edison mi se nalazi ovdje. Imate kako se traži Edison ukoliko ga nemate u vašem FL Studiju, ali on dolazi preinstaliran sa samim FL Studijom. Kad ubacim Edison, možemo ga povećati, možemo ga smanjiti. Šta ćemo sljedeće da uradimo? U samom Edisonu imamo načine kako želimo da snimamo. Now znači da snimamo momentalno, na ulaz, sa ulazom i on play. On play mi je najbitniji, ja najčešće koristim on play, zato što mi je on play u suštini radi mi loopove prilikom snimanja. Znači, snimim jednu te istu deonicu pesme nekoliko puta i izaberem koji mi je najbolji glas, kako sam najbolje otpevao. I uzmem taj za editovanje. Ali nemojte da se skidate, vidjet ćete sve. Šta ću sljedeće uraditi? Zaboravio sam da uradim jednu stvar. Zaboravio sam da ubacim neku kompoziciju koju ću koristiti za snimanje ovog glasa. Za moj današnji video koristit ću kompoziciju koju ste čuli već par puta. Recimo zovemo je reggaeton. Kako ću nju ubaciti? Evo recimo nju želim da ubacim u kanal 9 ćemo ga ubaciti, uradit ćemo neki separator da bi nam ovo izgledalo lepše. Preimenovat ćemo, daćemo naziv Music Out, promijenit ćemo boju, Enter, znači ubacimo našu muziku u kanal 9. Kako se ubacuje muzika u sam naš projekat? Idem u našu playlistu, prebacit ću ovdje u song i idem da nađem gdje mi se nalazi moja muzika koju sam ja sačuvao u kompjuteru. U ovom slučaju nalazi mi se na desktopu. U desktopu ovdje je Music Only. Kako mogu da kliknem na nju, da je samo prevučem u FL Studio i da dodam gdje god hoću. Obično na početak dodajem. Kako ona zvuči? To je moja muzika. Šta ću sljedeće da uradim? Ovdje ću da ubacim, znači ispod njega, moj glas. Ali da bi ubacio glas, prvo moram da ga snimim. Kako ću da uradim? Voice in, Edison. Evo recimo, smanjit ćemo da bude lepše i preglednije. Edison. I idemo da snimamo u Edisonu u naš kanal 11, rekli smo. Voice in Edison. Snimat ćemo u Edison. Šta mora da podesim? On play, rekli smo da ide on play. Mora da kliknem na snimanje. I kad će moj Edison početi snimati? Moj Edison će početi snimati momentalno kada pritisnem play u mojoj pesmi. Vodite računa, ukoliko želite čist zvuk, da
nema neke velike buke u prostoriji i da vam muzika ne ide preko zvučnika. Znači da vam se ne bi vraćala muzika ponovo u mikrofon, nego jednostavno utišajte kompletno muziku na vašem audio interfejsu, dodajte muziku u vaše slušalice. Ukoliko imate kašnjenja, to je uglavnom zbog, u većini slučajeva zbog procesora koji koristite u samom računaru i brzine obrade podataka. Ukoliko imate problema da prilikom snimanja imate kašnjenje, pa mi je veoma teško za pevanje. Šta uradite? Uradite to da stavite slušalice na jedno uvo ili na pola uveta samo. Znači, stavite obe, skinite sa jednog uveta, evo recimo ovako, i ovo stavite na pola uveta, tako da čisto čujete muziku, ali da čujete sebe kako pevate u mikrofon. Pa ajde probamo tako da uradim. Ja sam nisam siguran zato što zbog snimanja ovoga sam morao da podisim na drugi način, pa tako vjerovatno ću ja imati kašnjenja, ali to nije nikakav problem i veoma jednostavno se popravlja. Ajde da snimimo. A onda reggaeton to skoro svakoga dana. A onda reggaeton to skoro svakoga dana. Bila moja ljubav sada potpuno sama. Reggaeton ton ton, reggaeton ton. I treći put ćemo da snimimo, verujem najbolje. A onda reggaeton to skoro svakoga dana. Bila moja ljubav sada potpuno sama. Reggaeton ton ton, reggaeton ton. Pritisnut ćemo stop, pritisnut ćemo i ovo ovdje stop. Šta smo dobili? Dobili smo u samom Edisonu 3 neka zapisa. Ajde da čujemo kako otprilike sva ta 3 zapisa zvuče. Prvi zapis je totalno pogrešan, zato što sam namjerno promašio tonalitet. Moramo da pojačamo ono što smo utišali, da sad imamo odzvajanje u mojim ušima. Moramo da pojačamo sam kanal iz razloga da bi isključimo naš mikrofon. Moram da pojačam sam kanal iz razloga da bi dobili zvuk iz Edisona u sam računar. Kako to zvuči? A onda reggaeton to skoro svakoga dana. Bila moja ljubav sada potpuno sam. Ovo je... Zašto sam snimio ovo? Iz razloga što u zadnje vrijeme mi se javljaju toliko puno ljudi koji jednostavno žele da postanu neki poznati muzičari, a jednostavno njihovo pevanje zvuči malo čudno. Da reggaeton to skoro svako, bila moja ljubav sada potpuno sam. Ovo je... Tako da vodite računa o vašim, koja su vaše očekivanja, koje su vaše mogućnosti. Ukoliko ne možete da pevate ili ukoliko imate samo želju da pevate, a nemate pojma ni šta je kompozicija, ni ritam, ni tonalitet, onda jednostavno vam je najbitnije, najbolje napravite svoj mali studio, snimajte druge ljude koji znaju šta rade, a vi kreirate muziku i bavite se time. Jer jednostavno i učite pevanje. Kad naučite da pevate, jednostavno snimite svoje pesme i imat ćete vrhunske stvari. A da čujemo, znači ovdje imamo otprilike 3 puta snimljenu samu pesmu. Znači ovo je prvi, drugi, treći put. Ajde da poslušamo drugu. Kako ovo prebacujem, to je samo idem na strelicama levo desno na samoj tastaturi. Idemo poslušamo drugu. Kako puštam tako što samo pritisnem na space, odnosno razmak. A onda reggaeton to skoro svakoga dana. Ukoliko mi se ne sviđa ni ovo, idemo i poslušamo treću. Znači strelicom od desno i idemo na space. A onda reggaeton to skoro svakoga dana. Bila moja ljubav sada potpuno sama. Reggaeton ton ton. Znači ovo je suv glas, nikakvi efekti, ništa drugo. Pošto mi se recimo sviđa ovo, možemo da izbrišemo prve dve. Znači strelicom idemo da izbrišemo prvu u levo, delete, strelicom recimo desno, delete i dobili smo ovo. Idemo Ctrl A da izaberemo celu stvar. Što možemo da uradimo u Edisonu? Možemo da kliknemo na ovo i da nam on momentalno ubaci u našu playlistu.
možemo da kliknemo na ovo i da sami odredimo gdje ćemo da ubacujemo kompoziciju. Zašto je to bitno? Zato što nekad kad idemo ovo, on ubacuje nam od početka na kompoziciju, a ukoliko idemo na ovo, on će nam u suštini ubaciti tamo gdje mi želimo. Znači recimo ukoliko idemo sa ovim, možemo da je ubacimo da kreće odavde, naravno mi smo od početka snimali samu kompoziciju. A da li se sve kompozicije snimaju tako što snimim celu pesmu? Uglavnom ne, uglavnom se snimaju strofa po strofa, refren po refren i onda se sve iskombinuje i ubaci. Trenutno vidite da u odnosu na muziku moja sama kompozicija je prilično tiha. To može da se popravi, rekao sam kako. Ja ću na brzinu to da popravim, pa ćemo da onda pričamo o tome. Popravili smo još kompoziciju. Zašto vam ne pričam šta sam radio sve u Edisonu? Zašto ćemo snimiti jedan drugi video o Edisonu gdje ćemo imati malo više vremena da pričamo o samom Edisonu. Znači nećemo pričati u ovom videu o Edisonu. I da pustimo ovu kompoziciju, otprilike da čujemo da li trebamo da pomerimo malo glas u levo, u desno, rekli smo do onih kašnjenja i svega, ili otprilike možda ovo i ok. A onda reggaeton to skoro svakoga dana, bila moja ljubav sada potpuno sama. Reggaeton ton. Ja sam snimao na moj dinamički mikrofon, tako da ima nekih pucketanja i svega ostaloga. Da bi izbjegli ta pucketanja, jednostavno otiđite u Options, Audio Settings i podesite buffer length recimo na 384 ili 512, imat ćete malo kašnjenja, ali bolji vam je kvalitet zvuka. Evo ću ostaviti na 256, zato što ne koristim ja, koristim, rekao sam, uglavnom za snimanje svog glasa, ja koristim ASIO for all, ali u ovom slučaju zbog snimanja vašeg morao sam da ostavim na ovome. Ubacili smo sve ovo, vidite ima malo kašnjenja. Kako ćemo da podesimo to kašnjenje, da nam počne pesma tamo gdje bi trebala da počne? Zoomirat ćemo ovo, znači idemo na Control i na točkić zoomiranje i odzoomiranje. Idemo na početak ove pesme. Rekli smo, imate moj video o tome kako se koristi sam FL Studio, gdje sam objasnio zašto sve od ovih stvari u FL Studio služi. I sad ćemo ovaj recimo početak same pesme, nebitno gdje, izbrisat ćemo i pomerit ćemo samo malo pesmu u levo. Kako pomeram? Pritisnem Alt i za fino podešavanje mogu da pomerim levo, desno. Verujem da će ovo biti malo previše, ali ajde, moramo da slušamo pesmu da vidimo gdje. A onda reggaeton ton. Sad mi je prerano počinje. A onda reggaeton ton skoro svakoga dana. Verujem da mi je ovo. A onda reggaeton ton skoro svakoga dana. Bila moja ljubav sada potpuno sama. Reggaeton ton. Ovo utišani ovi delovi koji se čuju malo tiše u odnosu na ove ostale. Subscribeujte ovaj YouTube kanal. Pritisnite ono zvonce dole što se nalazi pored subscribe-a. Ovome ćemo pričati kako da podesite da vam cela pesma zvuči idealno. Pričat ćemo u mojim videama, može da vidite kako se podešavaju, kako se ubacuju efekti, koji su najbitniji efekti, kao što su reverb, delay, EQ, kompresor i tako dalje. Subscribeujte, lajkujte, šerujte i ovo je način kako snimamo naš glas u FL Studio. Nadam se da vam ovaj video će koristiti prilikom vašeg podešavanja. Ukoliko imate bilo kakvih problema, slobodno mi pišite ispod ovoga videa, ja ću pokušati svima da odgovorim ukoliko mogu, ukoliko ne dobijem puno pitanja. Nadam se da neću. Ali ovo je način kako snimate vaš glas u FL Studio. Hvala vam svima, mi se vidimo uskoro sa nekim novim videom. Pozdrav! A onda reggaeton ton skoro svakoga dana, bila moja ljubav.